Akbar Partai Adil Sejahtera PAS Aceh, Rabu 1 Syaban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2023 milenia di Komplek Makam Malikus Saleh, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Segera kita mulai. Mengawali acara kita pada hari yang sangat istimewa ini, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Tunku Hafiz Al-Mansuri, Rais Am Rabitah Taliban Aceh, Kabupaten Aceh Utara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العلي العظيم. Dilanjutkan selawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ada komando Rin Syilun. Salatullah,
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.